Ko ile bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana Television mme re di gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Borone ke bidiwa Benson Putego mme jaaka gale ga ke ele ka isi bongwe ke bobedi ke bidiwa jalo thato go se more ke tla bo ke go neela jalo tsa metshameko re bo re di tibola hela ka go leba ditlhogo go atolisiwa ga tsela ya mo godisane ga bane mmankgodi go tla thusa thata go hokotsa mosuke lefatshe leno le kaiwa lena le gotlhe mo go tlhokegang go nna boremelelo jwa phetlo motlakase wa marang a letsatsi motabogi wa lebelo la 400 meters Colin Kibina Tsipi o tla gaisana kwa makgaolakgang a lebelo leo kwa dikgaisenyong tsa Diamond League ka moso kwa Brazils wetso yo rona ka puedi tla video topo taposa a re tsene mo dikganyeng puso ya lefatshe leno ya re ikemiseditse go tlhomamisa gore metseletsele ya ditsela tse dipšwa tse di agiwang le di tlhabolola matshelo a batho ka go ba tlhamela mebereko le go ba fa sebaka sa go atolosa dikgwebo tsa bone tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se sekologong eno kwa Dithakane kwa go neng go simololisiwa tiro ya go atolosa tsela ya Mogoditshane ga bane mmankgodi go nna mela e mebedi matlhakore otlhe ka fa le ka fa ke letloletso somola kae ka pego go ntšhafadiwa ga tsela ya Mogoditshane mmankgodi go tswa kgakala go le mo lenaaneo la puso mme go tlhalosiwa go nnile le tiego ka ntlha ya tlhaelo ya madi mo bošeng puso e fofisitse mosepele wa yone wa go tlhabolola ditsela gore lefatshe leno le itemogele kgolo ya itsholelo le go nolofatsa motsamao wa dithoto le batho bošeng jaana go ne ga simolodisiwa tsela ya A3 kwa Mathangwane le Nata mme loeto le tsweletse ka tsela e le yone go solofetsweng gore banni ba metse e gautshwane ba nne le sebaka sa go atolosa dikgwebo tsa bone. In pursuit of the ideals and objectives of the Reset and Reclaim Agenda and the transformative 2030 Agenda for Sustainable Development, among other opportunities, my government has put in place plans and engaged service providers to deliver quality infrastructure as a priority to enable smooth movement of people, goods, and services. Today's groundbreaking ceremony is expected to open opportunities for employment creation in the manufacturing sector, in the agricultural sector, construction, and informal sectors. Maiteko a go tlhabolola ditsela le dikago go bulelwa a tla kgwetlha dikitso tse dišwa tsa benggae le go ba nonotsha go ba fa dithata. Commitment that we have given to government and to the people of this country that we need to set aside 40% for citizenship empowerment. 40% is very small. I can assure you that we're going to exceed that target of 40%. I was reminded when I saw the Minister of Transport sometime last year I met him and we were talking about graduate engineers in Botswana. I'm proud to say to you, Minister, today we took 5 of the engineers that you gave us, put them through our programs in South Africa, and they're here. E re go ntse jalo tshireletsego mo tseleng ga kaiwa e le mamang go tsweledisa boitumelo jwa ditlhabololo di tshwana le tse. Gore so sa ntlha design ya tsela e tshwantse gore e nne e leng gore ga ena go gakatsa bogale jwa dikotsi. So sa bobedi tsela e tshwantse go baakangwa jaaka ke bua ka road tolls and road levy. Maybe ba lo tsamaya mo A1 re setse re simolotsa go e baakanya ka technology e ntšha e leng gore lo setse lo lemogile gore go ka ba di-pothole mo go monate go bobebe go ira gore o ska ga nna le pharologanyo gareng ga mo go sha le mo go gologolo. It's seamless. Mo kgaolong yone ne re na le excess load ya mmokolodi e tswang go tseleng yone ne o e kaele e tsena mo mmokolodi mme ka mathata a na rileng tsela yone a se ka tlhoka go bona madi mme maabane ke letse ke bona lekwalo go gongwe gore tsela yo kontraka ya Thankston Projects ba neetswe tiro yo bile ba isimolola le bone retso. Banni ba lebogile maiteko a tlhomamisang gore tiro ya tsela e wela ka nako. Re tle re nako tse dingwe gongwe re felipero thata re bona ekete ga di wele ka nako mme re leboge thata gore re sololeditswe gore go na le a new development manager model
o tla beng o supervisa di-project tsa rona tse. Tsela ya Mogoditšene Mankgodi e solofetse gore e wetse mo dingwageng tse 3 le sephato. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Wetso re santse re le mo metseletseleng tota ya ditlhabololo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tshimolodiso ya maranyane a metsi ya smart meters a re bolotseng semmuso mosong ono ke sekao sa botlhokwa jwa metsi mo isagong ya batho mmogo le gone maitlamo a puso a go atolosetsa ditirelo tsa metsi gore di akolwe ke botlhe. O tshidile o nkabetse wa pega. Tlhabololo ya metsi le ditirelo tsa one ka bophara e botlhokwa mo matshelong a batho go rala lehatshe. Tshimolodiso ya maranyane a smart water meters a tsisa ditharabololo tsa senelaruri tsa dikgwetho tse badirisi ba metsi ba ntseng ba di itemogela jaaka dituelo tsa metsi le tiriso ya one go sologela molemo beng gae le koporasi ya metsi. Metsi a botlhokwa, metsi a dirase ha wa dirisa jana ka bokete bokana a go neelase gore le mo go a diriseng a re foroma ditena a ra aga ditsela a ra aga dikwele a re beika marotho a re irang o kgone go bona smart use of water, smart returns, competitiveness. E tle re ha re rekisa tse re di rileng re itshwantsha le mahatshe a mangwe e be re bona dipoelo tse di gaisang tsa ba bangwe. They must monitor the outputs tsa metsi in quantitative terms and qualitative terms. And finally, in terms of jobs. Gore metsi ana ultimately a ire tiro tse kae ka gore tiro ha se metsi era go rekisa metsi tshema wa metsi ka ne go buiwa ha se go tseya di smart meter era ke tsa go dirisa metsi o bo o dira sengwe e be tiro di nna teng. So the bottom line ha re tla laela borre ba le bomme ba gore ba tolose metsi ana e ba boloke yana is to create jobs. Tiriso ya maranyane go atolosetsa ditirelo tsa koporasi mo setšhabeng ke mang. Mitaro oneo o e leng gore o smart o na dikitso kana bothale jo bo rileng o kgona gore o lemoge ga go dutang teng. O kgona gore o lemoge gore tiriso ya metsi ile go godimo mo go sotaelesegang e beta e re bolelela re ba koporasi ya metsi rona be re go bolelela re go kwalla molaetsa re go romela molaetsa re go tlhalosetsa gore o ka re tiriso ya metsi ga se yone sente. Dimitara tsa teng di a supa gore go ha mo moalong a me go tsamaya sente kana go tsamaye sente. For this phase of the project, 3 companies were in phase 1. So the companies are Hilton Holdings Limited, trading as Leroy Systems, which has been awarded 35,000 meter connections in Gaborone. And the other one is All Green Holdings, Pty Limited, 12,000 meters in Mogodisane cluster, and Hindsight Construction with 13,000 in Tokeng and Ramos. All these companies are owned by Botswana. They are trailblazers on the African continent. Ka go re tlisetsa this prepaid water metering solution. Batho betso re la hatse le lo go ra phopoma mo la hatseng la Africa. Koporasi ya metsi e ta hamhama o ikemetseng ka nosi segolo bogolo dikgwebo tse di potana sebaka tsa go ka rekisa metsi ka maranyane a mme se rotloetsa beng ga go itirela le go thabolla itsholelo. O tshidile o nkabetse Botswana Television Gaborone. Tona wa ditswammu le khotetso re le fokomagi a re lefatshe leno le ka nna jalo le bokgoni jwa go nna boremelelo jwa motlakase o fetlhwang ka marang a letsatsi fa a bua kwa tshimolodisong ya mafaratlhatlha a fetlang motlakase wa marang a letsatsi kwa Shakawe kwa kgaolong ya Bokone Bophirima ka la bobedi o supile fa lefatshe leno le humile marang a letsatsi a selekanyo se se gogang diura di feta dikete tse 3,200 3,200 hours ka ngwaga. Mpho Aaron Monaleko. Tona Moagi a re molao wa tsa kgotletso wa National Energy Policy le tebelopele ya 2036 o gwa tlhatlhabololo ya tsa kgotletso tse di neng tsa gola ka 30% ka ngwaga wa 2020 go oketsegela kwa go 50% ka ngwaga wa 2036. O lebogetse khamphane ya Study Energy go ba e weditse kago ya ntlha ya kgotletso ya Shakawe le Bonong se a kaileng fa ile tshimologo ya tlhabololo ya mogama wa kgotletso.
our energy transformation will not be a re kgonne go fitlhelela maitlamo a rona a go fetola le go godisa megama e mengwe e akaretsa wa kgotletso ka jalo puso e tla diragatsa fa go nna le seabe sa dikhamphane tsa batswana mo lenaneong le la go fetha motlakase. Puso gape e itamile go tlhoma mananeo a tsa kgotletso ka lenaneo la Integrated Resource Plan IRP. Shakawe le Bobonong di tla ntsha selekanyo sa 4 megawatts mo go 36 megawatts o solofetsweng mafelong a farologaneng. Lephata lame le gaufi le go etsa ditumalano tsa go fetha motlakase o marang a letsatsi wa 200 megawatts kwa Maung le 100 megawatts kwa Letlhakane. Solar PV to be located in Letlhakane. The Shakawe project is a small leap for Botswana, but o ka lebega jaaka tiro e seng kalo mme fela mo go tsa mogama wa kgotletso ke karolo e tona lanao le kgonne go fitlhelela maitamo a lone. to now being in operation, we are immensely proud that the project has delivered on its promise. Mookamedi wa koporasi ya motlakase Re David Kgoboko a re lefelo leo ke konokono mo go diragatseng laneo la bone la maduo la 2026 le le itebagantseng le go tshegetsa mogama wa kgotletso le go tlhabolola metswedi ya motlakase. Project tsa Shakawe le Bobonong ke tsone tsa ntlha go dirwa ke dikompone tse di ikemetseng ka nosi go fetha motlakase wa marang a letsatsi. Ke tsholofelo ya rona gore re tla gatela pele rotlhe re le ba Botswana Power Corporation le Study Energy re le sopo sengwe. Ke leboga go menagane gore benda wa Botswana yo a emetseng ke lephata la ditswammung le kgothetso go ba re neetse thutoetso le kemonokeng ya gore re kgone go fetla le go phatlalatsa motlakase o ikanyegang go Batswaneng. Gore o dire kgwebo kana o dire any industry e tona e tokana le motlakase ngwe ke lebogele se o tona gore le wena hantse o re go hetolwe dikakanyo le maikuto wa bona go tshwanela gore o tise plant e re thuse gongwe re tabona dikgwebo tse di tona gore itshulelo ya motse o kana itshulelo ya Okavango le matshelo hela ka kakaretso mo batho ba Okavango a tshuletsege. Ba koporasi ya motlakase ba BPC ba re ka kemonokeng ya puso ba tla tswelela ba ntsha ditirelo tsa motlakase tsa maemo a ntlha go di fa Batswana. Mpho Aaron, BTV News, Shakawe. A re tswelela tona ofisi ya Gatautona re ka bomorwaeng a re puso e tla tswelela e sireletsa tshwanelo ya go Obama. Tona Morwaeng o boletse gore lefatshe leno le ikaegile thata ka tumelo ka gore dikereke di na le seabe se segolo mo go tlhabololeng lefatshe. Tona Morwaeng o buile se maabane fa amogela Pastor Dr. Paul Enenche go tsweng kwa Nigeria kwa kerekeng jalo ya Bible Life Ministries mono tropo kgolo Gaborone go rata Molanyane o na le ko. Dikereke di kaiwa fa di thusa thata mo go tlhabololeng lefatshe ka e le tsone di agang motho le boitshwaro jwa gagwe. Tona Morwaeng a re puso e itlamile go tswelela e eme dikereke nokeng le go tlhomamisa gore tshwanelo ya baphuthegi ya go Obama ya sirelediwa. I want to assure all of us here present today that the government of Botswana is committed to see to it that in this country all those people who believe in different gods, different religions, people of different faiths, you are free to worship your God. Ke batla go le tlhomamisetsa lotlhe ba le leng teng fano gore puso ya lefatshe leno e ikemiseditse gore batho botlhe ba ba obamang ba ditumelo tse di farologaneng ba obame ka tshosologo. Ke molao motheo wa lefatshe leno go sireletsa ditshwanelo tseo. Ke tla rotloetsa gore le tswelele le rapella lefatshe leno. Botswana has been independent for about 58 years now. Peace, tranquility, and stability. It's your duty as children of God to pray for this nation so that we excel in each and everything that we do as a nation. Baruti go tswa dikerekeng ka go farologana ba ne ba tshologeletse moletlo o neng o rulagantswe ke ba Bible Life Ministries go tla go rapela. But the crusade is on. The purpose of the crusade is to come and talk to people. Maikaelelo a phuthego ke go ruta batho ka bonolo jwa Modimo.
Batswana ba tlhoka modimo. Re a itse gore lefatshe la rona le lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng. Sort of socio-spiritual problems. Over 50-something years past Botswana now existing, the country has developed politically. Ke dingwaga di feta 50 sa le lefatshe la Botswana le tsere boipuso. O tla lemoga gore lefatshe le godile thata mo go tsa sepolotiki. Mme fa lefatshe le ntse le tlhabologa go botlhokwa gore setšhaba le sone se rutiwe ka gore dinako di fetogile. Given or independence source, things that we are dealing with now are not the same we are dealing that time. Jaaka lefatshe le ipaakanyetsa go ya ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarang kgwedi ya Phalane e fela, dikereke di rotloediwa go rapella ditlhopho tse di nang le kagiso. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Ha ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television primareng ya tsatsi la Labone. Motshwarela mogolwane wa sepodisi sa kgaolo ya District Number 10 Superintendent Elias Malope a re seemo sa bogodu jwa leruo se tsweletse ka go wela tlase kwa kgorong ya molelwane wa Mabolwe mo kgaolong yalo ya Bopirwa. O tlhalositse gore fa e sale ngwaga ono o rogwa ga go ise go begwe kgang epe ya bogodu jwa leruo tse le ka ntateng ya maiteko a mephato ya tontsho borukuthi ya mafatshe ya Botswana le Zimbabwe e beileng seemo leitlho le le ntšhotšho kwa molelwaneng. Mammusi Siska wa pega. Maiteko a puso ya Botswana a tsweletse ka go bonala kwa kgaolong ya Bobirwa segolobogolo kwa metseng e mabapi le molelwane wa Mabolwe mo bogodung jwa leruo. Fa sa le puso e tsenya letsogo ba nne le bogogi jwa kgaolo e bo tshelela mo kagisong. Mo bogompieno ga go ise go utswe leruo le pehela. Go hitile ngo 2023 ba simola go hema sentle re sa hema mathata ka mathumo. Dikgomo di le 11 di ne le utsiwa, 9 di ne le bolo, 2 santse re ntse re tsoma. Tonki di le pedi di ne le utsiwa, ne tonki tsona ra di bona. Pudi le pedi di ne le utsiwa. Ele 1 ene a bona me ngwa ise re bona. Nku ene na 1 me na ra khona go e bona. Gompieno re tshela pila. Re ga mapefo a sala go simola go jena wa re se ra mogele o patla re khoma me utsile ana ra pudi a me utsile. Re jaaka bogodu jwa leruo bo wetse tlase kgang ga se go repisa matsekane a go bolwantsha. Mephato e tsweletse ka go ikoketsa le go tla ka ditsela tse dišwa go itepatepanya le diemo tse di ka tlhagogang. Ano ha le bana ntse re lwantsha gore trata e emeletswe the borderline e emeletswe. Re lekana le gompieno le bo doctor ditsele gore re prevente bolwetse ba foot and mouth. Skala re le bona mophato le mo terate re o dirile terata santse re sena madi a gore ka terata le be le re ano re lwa le lona ko re hela re bata gore thekiso ya rona ya nama ko Europe e tsamaye ka ba batang ka teng ya no kutlane ba ga diphologolo a diphologolo je di ba jona ke jarena rote Zimbabwe ngeze Zimbabwe ke Botswana ngeze Botswana ha ba motho a tobela thuta tse pedi ye supporta batho ba ba kwana milioni ka beke ha ba go le Motswana molote Motswana yo nxa ngabe ngumtswana kalo rena ma Zimbabwe re ta molota re ta mtshwara tini tshepisa maruri silithembisa ka ba diphologolo itaema. Ke dikgwedi di le tharo hela banni ba Bobirwa ba baneng ba utswetswe leruo la bone ba phimotswe dikeledi ka go abelwa leruo. Metsholohelo ke gore di se ka tsanyelela mme di thuse Babirwa go tokafatsa matshelo a bone. Mammusi Siska, BTV News, molelwane wa Mabolwe. Ha re tlogore di konatella go tlhalisiwa jalo gape gore go nonotsa le go ema nokeng bagwebi ba banana ba mahama wa tsa Kapari le baruki go tlhaloswa e le gone konokono tota mo go tlhabolleng mahama o monogae le kwa ntle ga lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la fora mono Botswana Re Olivia Broshen kwa tshimolodisong ya lenaneo la Creation Botswana Fashion Entrepreneurship Program mono tropokgolo Gaborone. Mojadi Mokibelo wa bega go simolodiswa ga lenaneo la Creation Botswana Fashion Entrepreneurship Program ke maiteko a go ema nokeng bagwebi ba ba mo mohameng wa Kapari ke kgatelopele ka go ta thusa lefatshe leno mo maiteko a lone a go kabakanya itsholelo ka go thamela Batswana ditiro. Together
in partnership with Botswana. And so in the cultural and creative industry sector, ka tshwaragano le lehatshe la Botswana re tile ka lenaneo le mme le ta emanokeng go re tuntsha le go nonotsha bagwebi ba bo mohameng wa Kapari ka dikitso tse di maleba. Professionalism of your sector in Botswana in partnership with you, Ministry of Culture, National Arts Council of Botswana. Puso go tlhagisiwa ga e tsweletse ka go tsepama maiteko a go thapolola mohama o mme seo se kgwetha bana le seabe bothe. It's very important for us to go across the country to appreciate the go botlhokwa gore re tsamaye le hatselotha gore re kgone go itemogela dikgwetho tsa bagwebi ba rona ba kopana le tsone tsatsi le letsatsi ka gore seo se ka re thusa go ta ka ditharabololo. that they specifically need, and that's why we want to tailor make our solutions to the entrepreneurs. So this will mean the three of them will work together, being a fashion. Se se ta kopanya bagwebi go simolola hela ka ba ba dira matsela ba ba rokang le ba ba rekisang diaparo. And then the retailer being the one to say, I'm going to sell this. So this is the value chain I'm talking about. Lenaneo le ta tsa ngwaga le ta akaretsa bagwebi ba tsa Kapari ba le 40 ba ba tswang kwa tlase le ba ba setseng ba itshedetse mo dikgwebong tsa bone mme ba ta thathelwa ka dikitso tsa kgwebo go bapatsa dikgwebo tsa bone konte ha lehatshe leno ga mmogo le kemonokeng ya madi go thusa go thabolola le go godisa dikgwebo tsa bone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Re kgabaganyetsa moseja ga mawatle mo dikganyeng tsa mafatshe a sele. Lefatshe la Amerika le tsweletse ka go tshwara segopotso sa batho ba ba neng ba tlhokagalang ka Lwetse kgwedi ya Lwetse le 11 ka ngwaga wa 2001. Batho ba ne ba tlhokagala morago ga gore ditsolodi tsa Al-Qaeda di tlhasele lefatshe leo la Amerika mme morago ga dingwaga tse di 23 dikgang tsa go nna teng ga ditsolodi e santse le kgang e tshwenyang bobe kwa lehatsheng leo. Ga go a tlwaelesega go bona phati e busang le ya kganetso di tshwaragane ka mono o le mongwe mme go diragetse jalo maabane ba gopola ba ba tlhokafetseng ya ditlhaselo tsa kgwedi ya Lwetse e le 11. Tautona Joe Biden, mothusi wa gagwe mme Kamala Harris le ba phati ya kganetso re Donald Trump le mothusi wa gagwe ba ne ba kopane le batho ba Amerika ka tsatsi la segopotso. Letsatsi la tlhaselo e ne e le letsatsi la kutlobotlhoko kwa Amerika. Tlhaselo eo e fetotse sepolotiki sa go ya go ileng. Re a le rata ebile re le tlhoafaletse. But as for counterterrorism capability, fa go tla mo go thibeleng ditiro tsa borukutlhi re le bontshitse gantsi gore re na le bokgoni jo bo tsepameng e se gore re tsaya dilo motlhofo re nna re le pudimatseba. but believe me, we're focused on it. Sesolo sa America se mo maemong a ntlha lefatshe ka bophara ntse go ntse yalo ditiro tsa borukutlhi di santse di tshwenya. I've been writing about the rise of domestic extremism for the last few years. Ke ntse ke kwala ka ditiro tsa borukutlhi jwa mo gae ka dingwaga mme ebile ke kgwetlho e tona mono se se diro ke mabaka a farologaneng sa ntlha ke go tlhoka tekatekano mo bathong go simolola fela ka 2020 ko re boneng dingongwana tse di utlwelang ditsolodi tsa Nazi botlhoko. Rise, especially in the early 2020s of groups that have neo-Nazi sympathies. Go na le matshwenyego gape ka koketsego ya ditiro tsa borukutlhi mo kgaolong ya Afrika. We've seen a rise of ISIS-affiliated groups in West Africa as well as re bone koketsego ya digongwana tse di amanang le ISIS kwa bophirima jwa Afrika ga mmogo le Al-Qaeda. Re bona gape gone ko bophirima mebuso e gapiwa ka dikgoka mo go kobileng mafatshe a Amerika le fora a dumela mo pusong ya batho ka batho. Resulted in the departure of countries like the United States and France, who have embraced a rule of law system to counter bad actors. Tautona wa Amerika a re ditsolodi di ba tlhasitse ka go lemoga le dula le le siameng la kgololesego puso ya batho ka batho le popagano ya bone. A re e le puso ba itlamile gore go seka ga tlhole go na le tiragalo e gape. Laone le Gwale, BTV News. Molotsana o ka monatjana ona ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me Thato Khosimore o gona efa Thato. Dumela Benson Puthago. Er. Tla ke tsanela ka tlhamallo mo go tswana.
matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa thata go se more ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana tonight motho madume le khotla la kgwela dinao mono gae la Botswana Football Association le tsoga le tshegitse phutego kgolo ya lona kwa Phalapeka Matlatso kwa gape go tla tlhopang boeteledipele ja le khotla leo jo bosha matlhotle a tla ba lebile mo setilong sa moeteledipele wa le khotla se tla bong se phadisanelwa ke moeteledipele wa nako eno Macklin Letswiti mothusa moeteledipele Masego Nchingane le mothusa moeteledipele wa pele Tarik Babitseng Kagiso Molelekwa. Go ya ka molao motheo Botswana Football Association setana ya bo 27.1 e tlhalosa fa lekgotla leo le tshwanetse go tshegisa phutego kgolo ya lone morago ga dingwaga di le 4 pele paka e ntšha e simolola. Setana bo 28.2.17 molao motheo o tswala go tlhalosa gore ko phuthegong kgolo ya lekgotla leo go tshwanetse go thopiwa komiti kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association ka jalo e tara ka mafelo ano a beke lekgotla le thophe ba ba tatelang kgwela dinao mono gae dingwaga tse 4 Ditshwiti o ntse a tshegeditse maemo ao dingwaga tse di fera mo bedi tse di fetileng mme o tla barola paka ya boraro. Nchingani yo le ena ipata maemong ao ke motshamekedi wa ntlha wa nako eno maemo a tshegeditseng dingwaga tse 4 motshameko yo wa pele wa setlhopha sa setšhaba sa Zebras le Samkhosini Fighters o tla ba go etela pele go tla Botswana Football Association lekgetho la ntlha. Mothusa moeteledipele wa pele wa Botswana Football Association Babitseng le ene o mo lebelong la go boela ko diofising tsa dikedi go pata bobedi ga Letswiti le Nchingani. Maemo a bangwe a tabang phadisanelwa ke ya mothusa moeteledipele wa ntlha a agisanelwa ke mothusa moeteledipele wa nako eno Maokane Bontshetse le motshameki wa pele wa the Zebras le setlhopha sa Notwane Phaja Butale. Carlos Sibina le Tebogo Kamati ba kampane mo go mothusa moeteledipele wa bobedi. Maemo a maloko a taleletso a ipapane ka Normal Sebele go Imone le Tebele Bathusi Rathari Rabitso sa le Morotsi le Juta. Maemo a maloko a taleletso a bomme a itasona Borthana ke Susi Montsho le Thabansha Dikong. Phuthego kgolo ya lekgotla la Botswana Football Association e tla tshegetswa ka mathatso kgwedi eno e 14 kwa Phalape. Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. Mogo tsa mabelo motabogi wa lefatshe leno wa lebelo la 400 meters Colin Kibinatsipi o tla phadisana mo makgaolakgang a 400 meters kwa kgaisanyong ya Diamond League e simololang ka moso bosigo go fitlha ka matlhatso kwa Brussels Belgium. Kibinatsipi yo fentseng setsele sa selefera la setlhopha sa 4x400 meters kwa di-Olympiceng tsa Paris Bosheng o iponetse phatla kwa makgaolakgang a Diamond League morago gore motabogi kwa America Queen's Hall a ikgogela morago seo sa neela Kibinatsipi sebaka sa go ya go tsaya karolo mo makgaolakgang ao a batabogi ba fera bobedi ka ene a na le mo maemong a bohera bongwe ka kakaretso. Kibinatsipi o tla ba phadisana le mogabo ba ya Pondori ga mmogo le Muzala Samukunga wa Zambia Kirani James le Venon Node gareng ga ba bangwe makgaolakgang ao a tla bonga tabogua ka nako ya 20 pele ga nako ya 10 bosigong jwa ka moso. Lefatshe leno le tla bo le emetse makgaolakgang ao a Diamond League ke batabogi ba lebane e bong Letsile Tebogo mo 200 meters Kibinatsipi le Ndori mo 400 meters ga mmogo le Tshepiso Masalela mo 800 meters. Motshwarela mothusa mookamedi wa University ya Botswana David Kaze a re metshameko e botlhokwa mo go rotloetseng botsogo le boitekanelo go ngwa ka bojanala ga mmogo le go nna le seabe mo go fetoleng matshelo a batho. E la buisa phuthego ya babegadikgang ya lebelo la UB Marathon. Kazim a re metshameko e ka thusa gape mo go fitlheleleng maitlamo a puso a go rotloetsa go fetola boitshwaro le dikakanyo. Kgomtswa Sefako wa latela. Lefatshe la Botswana le ntse le itemogela dipalo tse di golang tsa dikgaisano tsa di-marathon sengwe se barulaganyi ba lobelo la UB Marathon ba boletseng fa se ka nna le seabe se se tona mo go godiseng megama ya itsholelo ga mmogo le matshelo a Batswana. As an institution of higher learning, we support and take heed of His Excellency. Re le sekolo se se tona sa thuto le rona re tswelisa maitlamo a ga Tautona a go fetola dikakanyo le maitsholo. Re batla go bona Batswana ba tshela matshelo a tokafetseng ebile ba tlhatlhositse dikakanyo. Re le Yunibesithi ya Botswana re rotloetsa botsogo jo bo siameng le go tsaya karolo mo go etsa itshidilo mmele. Ka lebelo le re rotloetsa gape le go nna le seabe mo go godiseng metshameko mono gae. The only constant in life is change. I urge all of you to embrace this concept and change for the better.
mokamedi wa lebelo leo Justice Dipeba a re kgaisano ya monongwaga e tla ya farologane le tse di fetileng. Actually very happy with our 10K and our 21K. They met the world required elevation for us to be able to host championships. So maybe mabelo a rona a 10 km le la 21 km a kgonne go nna mo seemong sa mafatshefatshe mo go tla re kgontshang go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa kgaolo ya Aforika ga mmogo le tsa mafatshe gongwe e tla re mo isagong ga ditsompelo di le tla re tla tshegetsa re kgonne gape go dira dipaakanyo mo molaong wa tsela fa lebelo le tla bong le tsamaya teng gore le one o ne wa selebogo sa mafatshe ka gore ngwagola batabogi ba ne ba supa fa ba sa itumelela tsela e ne e dirisiwa. That we had in our routes. So we have modified our routes a little bit so that they do meet the standard, the world standard. Lebelo la monongwaga e tabo e la boraro go tshegetswa morago go simologa ka ngwaga 2022. I understand UB has extended their wins to see into it that UB Marathon is recognized as a world standard marathon. I shall ke tlhaloganya gore UB Marathon ke lengwe la mabelo a mo seemong sa mafatshefatshe mo nakong eno. Ke rata go le lebogisa ka seo ka gore le thusa le Lekgotla la Botswana Athletics ha le dira jalo. Mabelo a maleele ga a sa tlhola a dirisiwa fela go rotloetsa botsogo jo bo siameng, a dirisiwa gape ke mabelo a a duelang go gaisana le go itirela letseno. A tradition, they are a career to some of our athletes. Lebelo la UB Marathon le tla tshegetswa kgwedi ya Phalane e le 13 kwa lebaleng la University ya Botswana kwa batabogi ba tla gaisana mo mabelong a 10 km, 21 km le la Mamala 42 km. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Khomotso Sefako jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka moto ya yepa ya tsamaya sepa se ikepela Benson. Wetso ka tselentseng yalo ga o sa mutlwe Thato Khosimore o na go laela sentle bontle gore ke se pa matsatsa wa katakata ya gagwe thomo ya tsa metshameko o e weditse wetso a re pele re kgaogana ke bo ke go gakola ditlhogo tsa phirimaneng ya gompie go atolosiwa ga tsela ya mogoditshane ga bane mmankgodi go tla thusa thata go hokotsa mosuke lefatshe leno le kaiwa le na le gotlhe mo go tlhokegang go nna boremelelo jwa phetlho ya motlakase wa marang a letsatsi mo go tsa metshameko motabogi wa lebelo la 400 meters Colin Kibina Tshipi o tla gaisana kwa makgaola kganyeng a lebelo leo kwa dikgaisanong tsa Diamond League ka moso kwa Belgium Brussels. Wetsone le kaloga go di fela dikgang nako ke yone e gangwe le gape ya bong ele mabifi ra go hela kwa go batepolwapi go utlwa ka maema a bosa mekgakolo e tona ka metlhale ka dipaka ke gore ako re tšhentšheng gonne le one po ga e kwe bopa masope a le mabedi a nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka sema salape se dio aki lita wa dikgomo farela sa salape maitsebeng ano se re sebetsa marumo a flong ka bontsi a lefatshe leno mo letseng la ka moso gona se tsore go thibile ka bontlhabong lefatshe leno ka bophara mo phakela gona se re ikutlwatsa go le mololo mo dikgalong tsa kgalagadi le bokone botlhaba ka lesomele bone go ya go lesomele botlhano go mafilong a mangwe ka bontsi gona se re go le bothito ka lesomele borataro go ya go lesomele bofera bongwe mo tshokolong gona se tsore ikutlwatsa go le mogote mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi le borwa ka masomararo le bone go go masomararo le botlhano go mo dikgalong tse dingwe gona se tsore go le mogote thata ka masomararo le borataro go go masomararo le bosupa fa re bela melelo gona le melelo e shang mo dikgalong tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa botlhaba kweneng le legare ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko fa re lebela sema solapi ka mafelo a beke eno gone mo dikgalong tsa borwa botlhaba kgatle le kwena se tsore go thibile ka bontlhabongwe go ikutlwatsa go le mogote mo tshokologo mo kgaolong ya borwa fa dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng le kwena gone go le mogote thata dikgalo tsa gantsi le kgalagadi gona se tsore go thibile ka bontlhabong ka tsela mathatso la tshipi go ikutlwatsa go le mogote thata ka tsela matlhatso fa ka tsela tshipi gona go le mogote mo kgaolong ya gantsi fa kgaola ya kgalagadi gona go le bothitho mo tshokologong
dikgaolo tsa tšhabeleng gabe gona se re go thibile ka bontlhabong ka tsile matlhatso la tshipi go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone botlhabe gona se re go thibile ka bontlhabong ka tsile matlhatso la tshipi go le mogote thata mo tshokologong ke sone seo se masalo wa pele ke le seratsegile kalo boro BHP has been a leader in Botswana's efforts to combat the HIV epidemic and other infectious disease challenges. It was founded in 1996 as a partner